Баканны комитетин отурушунда бакылды 2022 жылын бир вакыда бюджети. Onu ачыклады Гагаузиянын финанс баканы Татьяна Дойчева. Доходная и расходная часть второго временного бюджета по центральному и районным бюджетам сбалансированы и не предусматривают дефицита. Во втором временном бюджете отсутствуют ассигнования. Бюджеттин келер хем харч пайларында дефицит yok. Есебі алыныр ассигнованиялар проектлері еридеки хем регион урларында инвестиция программаларына карарлы аңгылар geçen yıldan сүртерлер. И местного значения, переходящих с предыдущего года в суммах, не превышающих лимиты по этим объектам, которые были предусмотрены в уточненном бюджете прошлого года. Бюджетта карарлы финанслар, контрибуциялары таманнама дейни geçen yıldan bir zamana fondundan, ama obyektlerin limitini geçmeyen hem geçen yılın bюджетиндан карарлы halk topluşundan da inandırılı. Действие временного бюджета прекратится с принятием. Bir vakıda bюджеттин çalışması kestirilecek, açan 2022 yılına Gagauzиянын kanunu çekilecek çalışma. Hepsi operatsiyalar angıları bir vakıda bюджеттин çalışmasından olacaklar, 2022 yılın bюджетine göre yapılacaklar. Finans Bakanı'nın başı belli etti, komitetin çalışanları 2022 yılın bюджет projektinden işlerler. Gagauzиянын halk topluşun başın yardımcısı Nikolay Ormanjy meraklandı Bakanı komitede hazır mı halk topluşuna teklif etmeye bюджет projektini? Планируете ли вы выйти с бюджетом на 2022 год? Народное собрание. Второй вопрос. Какие вы видите проблемы? 2022 yılın bюджетин projektini niyetlisiniz mi halk topluşuna vermeye? Nesi problemalar var bu yılın bir vakıda bюджетин projektinde? Hem üçüncü soruş, yeni öğrenmek yılına kararlı binarlı uşaklara ödeme bir vakıda bюджетинде koyulu mu? И которой планировалось принять изменения в бюджет согласно реализации закона по выплатам школьникам 1000 лей. К сожалению, во временном бюджете на самом деле отсутствуют новые расходы. В прошлом году такой программы по... Yazık ama yeni bюджетта esebe alınmadı yeni harçlar bir sıra verilen yardımına uşakların hazırlanmasında öğrenmek yılına. Bunun için bir vakıda bюджетine kanuna göre onu yazdıramadık. Ama 2022 yılın yeni bюджет projektinde koyulacak hem halk topluşuna verilecek. Nikolay Ormanjy hepele meraklandı kapital investisiyaların programmalarından angıları bağlı Gagauzиянын yaşamak yerlerinden. Законодательство позволяет Kanun verir hakkı bırakma programmaları angıları çalışmak uğrunda bulunurlar. Bu programmalar ne bağlı regional hem yerideki projektlerinden. Finanslar hepsi yaşamak yerlerine kararlı ama onları kabul edecekler sadece 19'u kimi inandırdı halk topluşu. Которое будет содержать перечень объектов, будет присутствовать только те 19, которые утвердило Народное собрание. April ayında halk topluşu geliştirdi değişilmekleri bюджета. Bundan sonra Bakanlık Komitesi halk topluşun kararını dava kurumuna yollandırdı. İyun ayında Komradın Apellasya Palatası kararladı 2022 yılına bюджет gider kanuna karşı. Moldova Devleti'nin Yüksek Palatası Komradın dava instansiyasının kararını kuvvette bıraktı. Светлана Димитрогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ Хаберлер.